Runga. Yes. Is an irate man. He feels sidelined, hoodwinked and conned. By who? A relative. You see, Caxton is an old timer. And when I met the kid, you can do it go fishing. You know, fishing carrier. Fishing carrier. Rurunga. Yes. The vision carrier. Yes. A few years ago, Rurunga University called with our Maritauro. Maritauro neko. Maritauro ri. Neje no ya guthina okwo na Aroko. Oh, yes. It's a rural town there to Maritauro. Na ko ni kuona uria ndirakwira ukafima twarithia nduthi na shuka. Maritauro uguo ni ukuhituka na ile kiangare. Ni ukuhituka. No thie kidogo. I think just before Ndulele, my area mau. Riu ko Maritauro ri. Ni agurite kagunda. Tiha tauni-ini ni ukuigiranga na kundu kou wauma tauni ri cash crop wiko rukungu ni ugutonya thiini kundu kou kwi mbiri ire itago mbiri rukungu ruhinyu ya ruhinyu rukoro hana icing ino ya geki yes ndio yaki wita kaunda kou o akira ori andu atiriri kou ni guthii gukomia ke becha yes you see some people kwi andu materikaga they are opinionated akiwa uri okometie ciake kou ri okianjire yes he even went on to put up structures ni akire nyumba cia gikomio o mundu na kioneki giake na mbeca ciake cia pension ezi cia maripo ya useni akunjurirwo ri atorio Maritauro yes aikegira tu nyumba 20 wa gikomio twagukomborithia kana yes iga yani na nitukwa tutekundu very well over the years tondu at any one time the occupancy percentage has always been 3 houses out of 20. Yes. The return on investment will be quite slow. But very slow, painstakingly for that matter. Reu Rurunga ri ni akiheire relative wake o ukoma area mau amuroragire property reko amuroragire tu nyumba tu yes na itire yako tuyikire goro irarihagio atia karia karai na goro muno ri ni 18 ngiri ya manana nĩ njege tonyete kwĩ mwene yes agucia thitima ri aikĩmongerera mũndũ merĩ yes cikĩihũra igĩrĩ rĩu nona rĩu niona ngũ ciake kuma 5-6 yes nĩ njega ndangĩkĩhũta yes na tondũ nĩ wa kũrĩa wĩtagwo wĩteithie rĩ wĩteithie kũrĩa thĩinĩ piũ nĩkuo akoragwo yes ndathiaga mũno Maritauro mau no rĩu easy again na motivation yagikorwo the business is at that level yes ne yakwaga motivation ya gutinda githie Maritauro absolutely you actually consider guthie ko ure ne kuria 50% of the income it's not worth riwa kona thiri makiriho gabanga na ke na thimu yes na gwathuka kindu kamera icio tibia cia kugia mwene nyumba mundu athukia kindu ethondekere if you are paying 2,000 ndogira mwene nyumba sinki ndino until the other day when he decided to just pay a surprise visit radio na maisaidi kindu gitao tenancy agreement ni muiguanagira ati ena right ya utonya ginya gwaku for inspection but never mind we don't take that lightly no but the agreement says that very clearly no atonya aragethie araba kwaga gwake yes ate kwaga gwake he moved around vene yako ni gwakagitwo ginya riu aroreria mundu atiriri nani najuanga mambo ya mashamba ya hapa mchuri aragetiro mundu amura ni athuri ya mathia na mafu na ti Google map a physical map ya mutation
He's an old timer. He's an old timer. He will start by the map. Identify Abere. Yes. He can tell you where the other one. The other one is. Yes. Managi diero muse. Erola yu muse abaya. Bako ni hapa. Arora mosi kwa keri. Property yake. It is ultra modern. Kuhaketo ragiuka huro plasta. Na kuyekiro ginya kaburo. Ala. Yes. Na kehigo kayata hiro ana sikeri yangu hande to ke hohoro kango hohoroi ke hohoro ndira kwira roro ngari tiakurie kakuragizia tia kagwa kogwa chenjirie moko iko mwene da ukimenya mwako wake ri. Yes. Aro na ukiumwori akiona hacho mukaka muchaina aikirigwo kakurathia ngatia kundu guku kana komborithirie China riu mukabi uyu niwe kumwira athiriri mwenye nyumba ero na furaithana mwenye boma labala yakuna mtu akona bahati hapa area yote malda uru hapa kuliko kwa nini wewe nasema hivyo? Unajua kuna mshaina alipewa kasi wanatengeneza ile naitwa factory kubwa sana. Sasa walikosa mahali ya kuweka wafanyikazi kakuja akaongea na hii mwenye nyumba hapa. Akasema yeye anatengeneza kila mahali yanapaka rangi, yeye anafanya nyumba na kuwa mpya, alafu naleta wafanyikazi yake. Ndio waje nikwambie yeye analipa hii nyumba mzuri. Analipa ngapi? Ero waje hii nyumba kidogo hii nalipa 10,000. Na sio the neji ho ruga rutia wira mboca ida. Yes. Rurunga gurukira hau. Oria mukabi. Nikuulize mukabi. Hii mambo ya China alianza lini? Ero waje unajua sahi wako mwezi ya 9. Kuroga wao naanza hii construction yao ya factory. Iko mwezi ya 9 sasa. Mwaka. Hii mtu anatengeneza pesa. Mwele hii mtu anabarikiwa. Otelo watu pia ni anasaidia yeye sana. Ile na just 1200 kila mwezi. Runga ali harima ya meriri ona 6 kwa 194 sikora to sie jameri igana keda. Yes. Ni yako hiyo ha mwena kurora nyumba ri arakigucirio kemborero guku ri ni guthukire. Yes. Alero heza ha. Yes. Na thukite ri. Yes. Nironeka ta heka undu yui iraina ina kiromo kimwe ta Joel Mose. Tikare tia uruguru akamuti na heru hiorano radio ya ruta. Arauga ni akuhituka na mundu araikara ho akuga 194 ura maita kenda times 6 mundu ni aretogyo ni indo ciene na atoke gukira mwene huko ndio ukafika akamwongea chipo kama unataka kuja ile kijana na apewa kazi ya kuangalia hapa ako na pikipiki 3 na kongerera mutumia iko pikipiki 3 iko ndito ako 2 ndito yake hapa iko 2 hata sikuisi yeye hapa na kunywa ile na polisi kama baskili na anywa ya bobo rola sikuisi na kuonga shupa. Urunga ario haha Caxton Rurunga the retiree ele mweri wa keri arahamurithirie mucaina umwe nyumba aikaragia indo ciake. He has relocated from Mwarava. Arauga niwe kwirugamirira indo. Yes. Riu kira mungurekirie ri ni araigo ni mucaina mweri uroka ri ni marahinga saiti.
We close site. Oh, coming. Wow, and more. We finish. Go back to China. Hey, are you aware I have been stolen for all of those months? Stolen who? Who? That Degwa who was here is Sikirea. Connie Ferro. We don't know. We make a house beautiful. We make a house habitable. We pay. We pay every month. We pay 200,000. Roronga kaigua gucamuka. Don't mention the money. Stop mentioning Ibeza. So we thank you for letting us stay your house. Oh, we go next month. Where from here you go where? Oh, we go place called Taita. Marathio wĩra ũngĩ Taita. Na nyũmba ndĩthamio. Ngehĩtĩire ndewa wakauga atĩrĩ harĩa agatwarwo mũkondo-inĩ rĩ nĩ hagathage. Roronga. Yarakĩire merĩ ma mweri mũhĩtũku na maya no ũndũ ũrĩa ũramũtura nĩ ici ciarĩirwo nĩ kĩ? Nĩ ndegwa wao. Cikĩrĩa mũciĩ itirĩ ũkabi. Rĩu yakuĩ gũtigwe woike yethere rĩa kombori rĩu angũ kĩndũ ithatũ to nyũmba rĩu ikĩrĩ renovated. Yes. To matigĩkombora ta mũcaina. Yes. Era inyanya na hote thiri. Ndegwa no andũ etagwo Longisa. Kĩmbu ya ua kambambata. Athiĩ Bomet. Era inyanya na hote